sedikit arjo. Halang lipan pamjai lawan gelang ipan tuning dilo. Halang liga football Bokolagar Sport Association lah. Sektor sekretari lah football lah. Labang yang betul itu lah pilih kasih kimopor gujol teron akhirnya emergency sikap pakai pipon ko. Badak labang tu patut kaplo masih. Labengnya ini. Ya, gujol teron korea desa pe moi teknologi angkon dibun itu orang korea bisa itu. Teknologi jommo itu 1946 UNESCO Socialism Mohagaon Jilla Bangaldhara Bottom Morikaon Jilla. Next we have Bangshi. I know. Penang Abangso. First, let Gujar Teron. Not 2 times now winner. Kedamtang ciklo yang perang ladak kalitang dah lokal Messi lo gujol teron akhirnya amen pen panau ponsi cricket T20 tournament ini tundak patudi pon iglo nasi pini bangke angnung iti nasi puku atim pini ke patu angnung iti la bangke defenders apen jirpo warriors atim alang tomang bang ponsi pini puku patu cedan iglo lapen ke defenders atim bang cepahay pon iglo aso tournament kibi la bangke karlitang litundang langfera hawar kecengsi lokal Messi lo ladak itu abang pulo maso alang limen tensi labang so patu bang kanili tubi polilo apen ke non election judet pen juna ciklo ang mong kanili tumbako uthot dak langfer Messi cup alang limen pen kate gujor teron karlitang alang limen pen siapa puthoni di tunda patu bi polipit football labang ke football tournament ladani tubi polipit langfer hasilane berlo ini gadu ka vetame non netum langfer lo nge ke patuna ta penan ka chihung dolo patumi hada raja puthar long ta basara ta pathulo apen ke ladak lok se batahini ana tournament bier lo apen neson netum dak langfer long lanon ka pathu ka pachihung ye phan kuwi gimi osomara tum phan pachihung ye phathi asegala so asai ke nin ku gedeng pole kardo